Unsay inyong nahimong prompt action sa Dodong kalabutan nitong nag-viral nga estudyante sa Lacson, Kalinan, sir? I would like to confirm immediately upon receipt of that information. Kaya nakalap man po nato ni gikan sa sa mga nagpadala pinaagi sa Facebook. Ang atong Schools Division Superintendent sa Davao City, immediately nagpadangat siya og orden, nagpakanaog og orden nga imbestigahan ang maong panghitabo or maong insidente subay aning viral Facebook post. Kagahapon, naggrupo sa mga DepEd Davao City officials ang miadto dito sa Lacson Elementary School o gi-imbestigahan kini. Okay. So, we are not yet privy of the results of the investigation. And following protocol and due process, we will have to wait kung unsay na nasuta o nakaplaga sa atong mga opisyal sa Department of Education, Davao City, nga mao'y ipaimbestiga ni Kuya Eagle, Dr. Renate Solitario dito sa Lacson Elementary School. Okay. So Dong, as we speak now and while we await the result nga ng ongoing investigation, unsa ang existing protocol, how do we determine what is correct discipline versus basin unyag mag-border na sa bullying, sir? Unang-una, gusto na kung ini-teachable moment ni para sa tanan. Kay everybody is repeating and they keep on repeating kining mga insidente ngayon ini considered bullying, swak siya sa violation sa Republic Act 10627 which is the Anti-Bullying Act of 2013. I would like to educate everybody kung unsang definition sa bullying subay sa Republic Act 10627. Ang bullying will only transpire between a student and a student. Basahon ko lang ni, no? Sige, sir. Go ahead, sir. Bullying refers to any severe or repeated use by one or more students of a written, verbal, or electronic expression or a physical act or gesture or any combination thereof directed at another student that has the effect of actually causing or placing the latter in reasonable fear of physical or emotional harm or damage to property, etc., etc. So, ang actors din pag moingon kag bullying, estudyante versus estudyante. The perpetrator is a student and the victim is the student. So, it cannot be the teacher. It cannot be bullying per definition of the law. That's Republic Act 10627 and that's the Anti-Bullying Act of 2013. Now karon, asa siya muswak kaubang June? Naa siya dinhi sa among DepEd Child Protection Policy DO40 series of 2012. Pero kung may kog asa muswak, it does not mean we are already accusing someone nga naay violation or we are already confirming that this particular teacher has violated a provision of any law or even DepEd Order 40 series of 2012 of the Department of Education. Kay lagi, uspon ko mga giaksyonan, ongoing pa ang investigation and per standard operating procedure of protocol, we are not allowed to preempt whatever the results of the said investigations are. Pero gusto lang na kong i-point out po, kining duha ka punto nga gusto na kong ipasibaw. Unang-una, not in defense of any teacher or whosoever is the teacher. Ang teacher na siguro, ang pinakapasensyosong tao sa tibuok kalibutan. Masulti ni mo na nga, no? Because ang teacher, usara siya sa sulod sa classroom. Versus Unya nakatubang siya, perting daghanang bata. Nagkadaiyang personalidad, nagkadaiyang upbringing, gikan sa nagkadaiyang pamilya. Mantakin ni mo na, ikaw rang isa, na kay imong kaugalingong upbringing pod. And then you have to kanang accept all those upbringings from the children, from their families. So mura kag kana bang gihigop nimo na tanan
Oo. And then ang teacher, tao po din tao na. No? Di man may mga robot nga di may mga suko. Di man po may mga robot nga dili mo ulbo among emosyon. Wala ko mag-ingon nga tama ang nahitabo or mali ang nahitabo. Kaya lagi na pa investigasyon. Pero gusto na kong ipasabot sa katawan, teachable moment ni para sa katawan. Kung unsa ang trabaho sa teacher, unsa kalisod ang trabaho sa teacher. Maabot yun ang panahon. Muulbog yun ang atong kaspa. Okay, sir. Pero, Sige, sir. pero wala na magbut mo sabot nga you can now say violate the human rights, specifically the child's the right of the child. But at any rate, ang DepEd naman is not an agency or a department nga magpakabutabungo lamang sa mga panghitabo. That's why we are investigating this. Second point, Sige, sir. Bang June, sorry Anibal, gusto ko lang i-grab Sige, yung sir. opportunity. Yes, sir. No Pag doon na gani reklamo, do not go immediately to social media. Kaya di na masulpad ya. Adtos principal, adtos sa eskwelahan, file a complaint. Kaya naman tayo grievance machinery against sa mga gusto ninyong ireklamo nga naa sa departamento. Diha sa social media, sa usawan lang na, imo ng pulutan, dili nimo maklaro kung unsay dapat nimong aksyon, kay bisag unsa nagasulod din na antod nga malibog kadag unsa bagay imong dapat nga aksyon. No? So, again, let me reiterate, ang magtutudlo, tao po, dili robot ha. O niya, natay grievance machinery nga ginapadagan sulod sa istruktura nato sa department. Any final concern? Binli lang yun may ganing concern. Final nimo diha nga reminder or advisory ba ka, sir? Para sa tanan. Well, sa tanang mga nominaw interesado niini, kami interesado po kaayo, no? Kay dili pod maayo kung tinuod gyud nga gigisi-gisi. That is very devastating to the child. Pero investigasyon pa ang ipahiluna sa pagkakaroon. We will have to await the result of the investigation o diha pa lang ta magasulti kung unsay posibleng mahitabo pursuant sa investigation. Padulong man na gihapon diri sa Office of Regional Director because ang disciplining authority sa mga magtutudlo ang regional director man.